France and Rwanda are going to relate much better to the benefit of both our peoples economically. Iyi ni ingingo ngari yiganje mu kiganiro n'itangazamakuru Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa na Perezida Paul Kagame bagaragarije muri village Urugwiro nyuma y'iminota mike ubwo Perezida Emmanuel Macron yaravuye ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali. Muri iki kiganiro abakuru b'ibihugu byombi bahurije ku ngingo yo kuba amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda Ubufaransa bwaragizemo uruhare rukomeye, ndetse bashimangira ko buri ruhande rugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bubakire kuri aya mateka bareba ejo hazaza hatanga inyungu zihuriweho. Bwana Emmanuel Macron: J'ai dit ce que j'avais à dire tout à l'heure. Ndasubiramo ibyo namaze isaha yose mvuga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'uruhare rw'Ubufaransa. Birashoboka ko mwabivuga neza kuruta uko nge nabivuga. Icyo tugomba guhurizaho ni ukuvuga ukuri kuruta uko twashaka kwirengagiza amateka adashobora kwibagirana. Icyo nemera ni uko nazanywe hano n'uruhare rwacu muri aya mateka. Ndemera ko hari icyo mbagomba. Icyo ni ukugaragaza ukuri kuri uyu munsi ndetse no kuzirikana uruhare rwacu mu byabaye. C'est d'essayer de retranscrire la vérité telle qu'elle apparaît aujourd'hui et de reconnaître notre responsabilité pour ce qu'elle est. Ku ruhande rwa Perezida Paul Kagame yavuze ko ibyo mugenzi we yavuze bikomeye kuruta uko yari kwerura agasaba imbabazi mu izina ry'igihugu cye. Kubw'ibyo ngo bagiye guhera bareba inyungu z'iterambere. Today is a moment to speak to the present and to the future while reflecting. Uyu munsi ni umwanya wo kuvuga ku bigezweho uyu munsi n'ibiri imbere, ariko tukazirikana hashize hacu ari naho haduhurije hano uyu munsi. Nyakubahwa Perezida, wavugiye amagambo akomeye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Amagambo yawe ni ingenzi cyane kuruta gusaba imbabazi. Ibyo wavuze byari ukuri, kandi kuvuga ukuri ni nko kwishyira mu byago, ariko wabikoze kubera ko ari byo bikwiriye. Nubwo byaba bigusaba ikiguzi gikomeye cyangwa se bikaba bidashyigikiwe na rubanda. Even when it costs you something, even when it is unpopular. Muri uyu mujyi wo gushyira mu ngiro imikoranire y'impande zombi, Bwana Jean-Yves na Dr. Vincent Biruta, abaminisitiri bashinzwe ububanyi n'amahanga bw'ibihugu byombi, ndetse na Dr. Ndagijimana, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda, bashyize imikono ku masezerano agenga imikoranire. Dr. Ndagijimana yatubwiye ko bigiye gutuma u Rwanda rwitabaza Ubufaransa mwishyirwa mu bikorwa ry'imishinga iri muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7. Twasinye inguzanyo ya miliyoni 60 z'amayero yo gufasha igikorwa cyo gukingira COVID-19 ndetse na gahunda yo gufasha abatishoboye iri ya VUP isanzwe iriho. Ibishyikiro byose bijyanye na gahunda ya NST1 kuko NST1 irimo ibikorwa byo guteza imbere ubuzima, ari nabyo twaboneye amafaranga. Harimo ibikorwa byo gushyira imbaraga mu gufasha abatishoboye kuva mu bukene, ariyo nayo byashyikiye muri nayo mafaranga nababwiye. Ikira kigo cy'Abafaransa tumaze igihe ku mwaka ushize dufatanya, buri hari n'andi mafaranga twabonye umwaka ushize nayo ya COVID miliyoni 40. Ubu hari twamaze gusinya mu rwego rw'amashanyarazi miliyoni 80. Hari n'indi mishinga ikigwa mu rwego rw'ubuzima, mu rwego rw'ibikorwa remezo, amazi n'ibindi. Aha niho abakuru b'ibihugu byombi u Rwanda n'Ubufaransa bamaze guhamiriza abanyarwanda n'isi yose ndetse n'Abafaransa ko kugeza ubu ngubu ibihugu byombi bigiye kwandika amateka mashya ashingiye ku mikoranire igamije iterambere ry'inyungu z'ibihugu byombi. Bati bamaze kuvuga ko ibihugu byombi byagize amateka atari meza, by'umwihariko ashingiye kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane ko bavuze ko icya Jenoside cy'aya mateka yabaye ahashize ariho habazanye ahangaha, ariko ubu ngubu bagiye gutekereza ko hazaza. Bayemeze ko Ubufaransa bugiye guteza imbere imishinga igamije iterambere ry'u Rwanda.
ndetse ngo inzego nkuru z'Ubufaransa zizakomeza kubana hafi n'u Rwanda kugira ngo by'umwihariko n'abakekwaho Jenoside yakorewe Abatutsi bakihishe mu Bufaransa nabo batabwe muri yombi. David Nzabonimpa, TV10.